Hi guys! Mayam ay microphone naman layrebago. Handakti mari panbi jong layre ay hana mamang da laygibdo posting lakpada kai thamgra mo khangdeba to si oina layrebago mukbang tawbada nungai na ban ado ngasidi sise mek sing bra yeng boina video ma dum semage tawbane ko ay mamang da semgrabane ko sigi video je ado handakni hena mamutana thigatlaba matungda amuk semge na semakpane ko ado thelage hana ko Ado nga sige video si Su nupisingi intimate area da sizinanaba product mamang utkibado adu ulake tawbane ko ado mamang gida comment malaeba nupi miyam na dum hangbirak ko ado duga nupa gai phato miyam pirak ko dum yawe ko ado product dum ulake ko sige product se kaw bo yaw sige product sige video sembada comment miyam malae ado ain hybrid si thawbo miyam do ngasi da hajar ke tawbane ko si se everteen gi Yonilife Revitalizing Intimate Gel ne ko si se ado sige product sige matang da aina video mamang da anirak semgrabane ko ado ngasi na mo hena thigatlaga la ngasi ne nungai ni hai tare ngangai gi dagi ko sige gel sige kana bahar gadi akoi ki intimate ki mucosal wall se si se rejuvenate to holle ba ko aduga akoi ki angang pokibada kaida maril chattkhiba hai elasticity gumba laikibado adugumbado mu restore to hanba ngamme ba haidi akoi ki maril chattkibado mu hena chesan hanba su ngamme ba ko si se adum sizna kanda aduga sida nate akoi ki pelvic muscle se kangkhat hanba da yamna mateng bange sige gel china ado ai hangto ulake ko sumaina tawe magi product se aduga sige product sige amo ena nungai ba haragadi ko akoi nupi yam toina thokpane ko nupi khuting makta thoamni na khale nupi khara amada dine ko yam toina thokpaju lai ne ko khamar se adum imanabi gai na ingonda call toroga wari sa ko me am yawa ba du phagadra na ko haidi kaino hai kanda akoi isa da discomfort oi ba fahanbado haidi akoi ki intimate area da kharang garang garang lauba daidi nong phado hakachaba dugumdo thokpane ko duga manam gaje mathokrom khangna namthibado dugumdo marak marak da dum yawbane ko nong phado ado khara mi khara amadadi adum toina tawbusu leibako atuda su yam thina kanabane ko haidi khoi isada discomfort oibado adudo phalle ba sigi gel sina so hangto yeng minar se kamai kamai tei dono adusu dum hayake ko mamangi video yeng bujing adu khangamani ko ado ano borga di khangoi ko to yeng minar se ko pulap amo to hai lai re khara hapage ko gel kitab tawbane to aya hai na lai gani to chupsan bazu yam thuna dum chupsan mane ko smaina nala ado sise season amatam dane ko khoi gi adum nungai ba position da hai tare ne ko dum squatting position da or su yai ba ko phamaga phajana maina khoi gi intimate area du da kangri pho dum smain tai bio ko ado mathana dum kang jakrani ado sisigi khwai da gi nungai ba part hai tare ga dine ko khoi gi pregnancy loirak pa da hai tare ne khoi gi maril jatki ba mayam da adu chesin han mangam me ba ko khoi gi pelvic muscles floor je ko yamna kaine strengthen to han ba da mateng pang bi bane ba ko sigi products duga khoi gi adum pregnant oi gi ba da adum kuchu je yamna musan bane ba kuchu je seng da bane ba kaino ma taw bane ba kangbra dupi da na khangam ni ko se adum angang pokhraba mi jing na ti dum khangam mani ba ko aduda kuchu seng da ba do dugum ba do seng to han bane ba ko aduga khoi adum maril jatki ba du di dum chesal hale da na ko ado yam tina kana bane aduga atopa haraga na sigi products season ba da kai shuki ninga oi de safe oi ba product ne ko ai isama chahi heaven bong color padagi season bane ba ko ado dum kana ye ba nungai aduga mayam sigi product sigi atopa kana ba haraga na khoi gi period khamam dai da haidi perimenopause matam da chang nai da ba khuijan ba tawe hai ba ko adugum tu su ngak thok pi ba ko aduga khoi gi menopause matam haidi period loigraba matung kham kham graba fawba da khuijan han da ba da mateng pang hai अखोई वजाइना pH balance फजना दुम natural ओइना दुम protect तौरगा थंबीबदो अदुदो ओइ नुंतिगी सिजनबदो अदु कैसु काइदेबको अदुगा असिसे करम खाना सिजनरोइदगे हाइ काना अखोइगी period मनुंगदे सिजनब यादेको अदुगा अखोइगी pregnancy ओइबा मीनादि सिजनब यादे लोय काना फजना सिजनबको अदु काना बजेसिना लोइदेको सिगी product से plant based ओइबको अखोइगी infection थोकपा inflammation थोकपा अदुगा अखोइगी skin disorder थोकपदगी सु याम फजना ngakthokpi bane sigi product से अदुगा सि साबदा kai kai yawi hai kan magi ingredients sing dusu aidum hajarake bu haidi natural ingredients ngak oye bu ko sida yawi se fire flame boost yaure aduga flame of the forest yaure cluster fig yaure aduga oak tree yaure aduga aloe vera amadi alum yawe aduga sise dermatologically tested su tawrabane ko yamna gentle loye aduga akhoi gi skin yamna sensitive oiba skin do adasu loina mak seasonable yai kemta kaide hide skin types to for all skin types oye ba aduga free from harmful chemicals amata yaude
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯞꯇ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯃꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯀꯤꯁꯨ ꯂꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯃꯒꯦ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯆꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯆꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯣꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯕꯥꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ